Welcome to Captain SABC Livu Online TV. Namusi roba farela BiO ya msizana ane akuita thoza mapungo msizana ane ukozinginya venda lote na shango lote nga buphara. Msizana uyu ndi msizana si msizana obebo mingwani ya bogirida tae fumalo raru 1983 ngati 1 za mwezi wa 9. Musizana uyu richikwamba zwa zvino uri udirwa khana nga udifara hawe saizvi onobana mingwa ipadao 38 na mwana asina. Hapa rikwamba nga mwana wa mtahavu David Elias Mudau katina mfumakazi wa bane baba bo Jeni Tidziambi Brasigobo bebarisia mingwani ya bogirida tae futae. Musizana uyu anera kwamba ngaaye ndi msizana ane ahuna na mwimbi na mtihi walino lashu la Afrika Chipembe ane akobambezwa naye ngandira ine akutisa entertainment ngayo. Hapa rikwamba hokatora batu banga hobo munada Show Majozi, Beni Mainganye, Makadzi na bamwe banji ukutobarwa to bubuza. Rikwamba nga msizana ane hoba ene ka jangolote la Afrika uziwana achikokona uamba na mwimbi adhibeonga manda wala Amerika Beyonce achikoshimisa Facebook ka inbox. Musizana uyu anera kwamba nga haye uri ngalumwe la maduba uko yobiza Beyonce ada aperforma naye panda haspa chanjelele biaba. Musizana anera kwamba nga haye ringaba richikwamba nga hanyi nga ndaha mumwe ene mutifezi afune songa manda shangoni la China kadorobo baibizao Hong Kong. Abachito jena doroboni ya Hong Kong mabengere ote azliwa baba bachikotamba nyimbo zawe yaronga kwanda yonwa yaronga kwanda yonwa yaronga kwanda yonwa yaronga kwanda yonwa yaronga kwanda yonwa. Rikwamba ngahamsizana mtifezi ane adibeanga manda mashangoni ya Afrika shangoni linga wala Russia, Egypti, Madagascar, Poland, Germany, katina teki. Ene msizana we mpresidente wakale wala Amerika bo Barack Obama bobonana kapleni musi bachikobona music video wawe bachikotofanga maseo botakala bachiringa limwe la maduba bata maumitana na msizana uyu. Rikwamba nga msizana ane musibo mramba huna gigi uri hana probleme arali sound ya kata mic na speakera kazube zuko shuma ndidesa mshumo panda. Hange ini San Francisco naliza lwimbo ulo hufi banamile bani reta zwabudi nahone na tipo bani fanji Abraham sino balizela nyimbo zabo Lil Wayne, OJs, Justin Bieber, Rick Rose, Mariah Carey na bamwe banji. Rikwamba ngahamsizana ane musibo fara bada ya N1 bachito ufira tanelela bakojia chanda chabo cha right ababa boli banjelele amandi wana abatanganizwa nga zindu nji totwa zawo zwabudi arali bachikotododo bapu bafirera kadorobo ine aifuna ngamanda dorobo ya thoya ndo ine ra ku reporta rikhayo molo une aufuna naone une nyimbo zawe zalizeswa hone ndithavani molo vengere ni linga o Roots, Pick and Pay na Voda Shop yatsini na Capitec. Musi badoroboni ya thoya ndowu humwe hune ramzika uyu aufuna ngamanda ene ramzika mtifezi ane ako zinginya venda lonte Hilda M for Mermaid, Hilda wa Mudau
achamba uri udifunena tieni atieni achitori chimbiri nyana ajena mahobo musi amahobo uri ndihone hune apfa hone muya wawe wovoforowa none mbilu yawe yorula uinjoya mupo wa venda naone achibva mahobo chisebo chine achifuna musi achikoya lunch yawe Hilda M for mermaid wa Mudau udifunena nama ya mbudzi yogochi wao bacon salsa na mro wa matari. Hilda M for mermaid wa Mudau nama ya ngurube uri hato dinoibona. Hezi ndizunga za performance ze Hilda M for mermaid wa Mudau, the one and only. Ene ramzika adibio shango lotenga bupara abachiko perform. Mwana chila dila ya koti ndo kudisa mtu chigidi na msugo tu